اوکی ایرو دیده گلان سال 2005 کسایتی اولی یا نافدار الشيخ معشوق خزنوي جاليه اندامين استخبارات بناوي اولهيه اسمانيه رژیم اسد و هات رواندن دیک حزیران همان سال ترموی پیروز لگورستان کباجار دیر زوری هات دیتن شونا اشکنجه لسر دیار بو او یک بوجه شرمزاری جاليه ملتفه. ان الحقوق ايها الاخوه لا يتصدق بها احد، انما الحقوق تؤخذ بالقوه. دماء الشهداء يجب ان تكون قطراتهم سقيا لشتات حقوقكم. خالا هری گرنگ و ناو هری گران بوها د ناو زاناین اولا اسلامی ین کردین روج آوا او شیخ شهیدان انکو شهید شیخ محمد معشوق خزنوی. شیخ معشوق خزنوی کره شیخ عزالدین جدایک بوی سال 1958 لگنده المعروف لباشور قامشلو و جبرکو کره هری نزیکی دل باب خوبو ناوی کر معشوق. دکتور محمد معشوق خزنوی زانستیا شریعت اسلامی د دست بکیده لسر دست باوی خواه فیر ببو و پشتره لپیمانگاه شریعت یا با پیر خواه لگند خواه لتنش خوندنا خواه خوند و پشتره خوندنا خواه یا بلند لشاما پایتخت سوریه و جبر زیرکی آوی و جیاوازی آوید ناف خونده کارانده جالی پیمانگاه زانستین اولی لشاما پایتخت سوریه هات شاندن جبو مدینه المنوره لولات سعودیه کولور ماسترا زانستین اسلامی ورگرد هروها ماستره که دیل ولات لبنان ورگرد لسر لیکولینه که درباری اولهیا جیانه ده اسلامی ده و پشتره پیرنامه یا دکتورال ولات پاکستان ورگرد. جی باجار ادلب لسوریه تا باجار قامشلو شیخ خزنوی پیشنویجی آگلک مزگفتان و پیمانگه شریعتی کر و ناوندان و جنکرنا سنه یا خوندنا اسلامی لقامشلو آوا کر. بشتاری ده هجمارک کنگرو سیمیناران لناوا ولاتو دروی ویکر و اندام هجمارک کومیتو کوملگهان بو. شیخ شهیدان لسر هیلا باو کالین خواه یه نافدار بریکت کوکار لسر رزگار کرنا مجی لگور شریعت اسلامی دکر هر وها نوجن کرنا اولی و دورخستنا گمانان یا کول دور مافان ده اسلامی ده رود دن به تایبت پرسا کردی هر وها گیهاندنا پرسا کردیش بو ولاتن دربو میوانداری آبالیوزن ولاتن اوروبا. شیخ معشوق خزنوی کسایتی کانتو پرست بو و ودو خوند جبو مکرهاتنه بنتوا کردی وک دوم نتوا لسوریه و بشتاریا کردان دریوبریا جواکی ده ده همو آلین جیانه ده و مکرهاتن بزمان و روشنبیریا کردی ده. باوریا ملت کرد لروج آوای کردستان به شیخ معشوق ده هات و کاریزمایکویا تایبت هبو دناف کردان ده جبرکو کار لسر یکیتیا ریزن کرد دکر و جهمو آلیین کردی و نیزیک بو. سرباری جهوی جیاواز دوارن سیاسی و روشنبیری و اولی ده. شیخ خزنوی راسری هجمارک آستنگیان دهات جالیه رژیما سوریه و ریگری لپیش درکتنا وی جبو ولاتن دربه دهات کرن تا ده هیوا 50 سال 2005 جالیه اندامین استخبارات بناوی اولهیا اسمانیا رژیما اسد هات رواندن و دیکی هیوا ششانده ده همان ساله ده درمیوی پیروز لی گورستان که باجار دیرا زوری هات دیتن و شونا اشکنجه لسر دیار بو و او یک بوجه شرمزاری جالیه ملت و دریو رسمین جنازه و بخاکسپارتنا شیخ شهیدان معشوق خزنوی 9 میلیون کسی کو بهتری آوان کرد بون بشداری کرن و تانها سالانه او روشته و جاندن جالیه کردان و کو شیخ معشوق بو یک جستیر نافدارین کرد دیروکا کردی ده. بله تماشاوان انهجام بهتر لسر رواندن و ترور کردن شیخ معشوق خزنوی راوستن نهاجی باسم شهید شیخ معشوق شیخ مبارک خزنوی لگل منه دنباش اگر تو دست که دجمر بحثا هرگولین رواندن و ترور کردن شیخ معشوق خزنوی بکن. دنباش سلاوریز رمضان هر اگر تو دنگم دبهیزه از دخوازم و یکشتا بزانم به چاوا شیخ معشوق خزنوی هات رواندن و ترور کردن جالیه رژیم اسد خودش معشوق خزنوی رو جای ده هیوا آدار 2005 هات رواندن دنگم باشه تی دنگمه
الو بله اگر تو دنگه مدبهیز از دست بک دخوازم وی کشتا بزانبم شیخ معشوق خزنوی چاو جعالی رژیم اسد و هات رواندن و پیش راحت ترور کرن اگر تو هرگولی نوی بدمه بله شیخ معشوق هات رواندن ده هی وادار ده 2050 دش قبل مخابرات سوریه اخوانیش للشامي هات رواندن لمكتب وينا صحة علي مكتب وينا يقول الشامي بولي قال محمد حبش أحياء السنة بو الوي مكتب هات رواندن وخبرها التلفون جي قدبون بجا بيشتي الناس ضروري الشيخ عم شون الشامي ضروري الشيخ مرشد ومراد ومرشد شون الشامي بو الشيخ بقرن أفراباننا ولا بو بيشتينا اسكنجاوينا چاوا چه بو همشه اگران مظاهرات چه بو ملت کرد رابو چو شامي القامش لو الشامي حمكي گرانج بو خاطري در خستنا نسكرنا جه شيخ لكوديه رابو بري 24 ساعت بو شد قوتنا وانا جم وزير الداخليه يعني وزير ناوخوا قلت وانا قو أمي 24 ساعة إن شاء الله أمي درخن كاب الشيخ لكوا شونا داخلي مراد ومرشد شيخ مراد شيخ مرشد شونا داخلي الداخلية قلتنا وانا أف نلجه من نلجم سياسية نلجم بردي للجم جنائية شونا جنائية جي وباشا كلامكن خورت مجي مالبات جي الخوال درفا مابون شيخ مراد وشيخ مرشد دك المباني وشافي يعني امي بيجن سويا كي اداري او سوار بونا قلت يا مشن امي تشن جه بافيوا مي شاني وكن كم مشن تحقيق كن بافيوا امي بين دنا دفوانا ودمشن تليفونا مرشد جي قلتمون شيخ مرشد جي قلتمون ابو شيخ مرشد قال اخي التليفون هم فكن زارو كارا بيجن ولا فانا امر فانا ديسا رابو تليفون دانا وانا زارو بار اشتغلين جبو خاطري جوهرن درازوري او نزاني بوچن درازوري هو جوايا وچن جهكي بشعبك دي جنائيه يان جهكي جو شيخ لي هاتي قرتن ماشين تاليا وينا بساعتها ماشين مكان درازوري وضبا في الفيديو هم مسألة مع الأسف شيخ مبارك يعني لقوري نرينا تا شيخ معشوقي خزنوي كما ترسيل صار رجيم أسد دروز ذكر حتى كو جالية انضام رجيم أسد وهاتا رافاندن وترور كرن خوش كامل وعديكو يكي مالباتا خزنوي بناوي خزنوي درابي بمقام الشيخ معشوق وزانا وأخفتنا وينا وخطاب وينا الناري وكمان بعربي بيجن ما كيجي ناطرسي او نام مشكلة كمظن بوش بو حكومة السوري ودانو دستاننا من القل حكومتي مع سفارتي اجنبية بون وتشو جم حمي هيزي كردي بارتيا مي كردا وتشو نيروزا يعني ندى ترساو وشيخة وجواباوي هبو او يجي اسلام استعمال كر وكا قواناجي دجمني كردا إيرو استعمال دكن شيء خطر بو طبعا هنوكو مالبات اجبو شهيد شيخ معشوقي خزنوي هنوكو مالبات وتشيركر وكا مالبات يبخدي ام حمي تشتي جمتي ام دكن الشيخ معشوق من الكيم التي كرداجي نايم تنيا هنوكو مالبات وتشيركر يعني دوسيا ترور كرنا الشيخ معشوق لدادجاه الناف دولتي هات فكرن يانا فبس من أذى ملفات أنا هاتنا دانين ونزانا أجيانا من فرنسا الأوروبا ما بوشك سالي من فرنسا ما هم ملفات ما هنا ممكن حتى في ساعتين بيجن كشف بكن إنه والله ملفات كاك هنا كودي إنه حالي سوري زاني في ساعتين سوري شيء مشاكل كمظن سوري هاي الشارع أم ساكني الناس دبو تحقيقات فيتشيفن أف تحقيقات نجانا حتى أرمانجا خوش بوكم كاربن هم تخبتن
باش بنرينا تا كي ببرسد بر ترور كرنا الشيخ معشوق تا الجماعة سوريا ماهر الأسد خسر ترور الشيخ معشوق الغزنوي ساكني بو منصور أبو مخابرات سوري بون يعني أتشتكي نا بشارتيا راست دبيجن ولا أو مسرحية قد شكرن اشتك أو هدفي وأنا خوش كامني دلال أو هدفي رجيم سوري قد دو چوكاب كفريكي بكوشي يكمين قو أمي خمشة معشو خلاص كنت شما خطر سر في رجيمي دو دوامين قو أف مالباتك أمي وابفخن كرن أف مسرحية شكرن بو خاطرين مالبات بفكوي هوا صورة الشيخ أحمدي خزنوي بشمنا أم شيخ أحمدي خزنوي أم بارستن وفينا في أم بارستن أم بعقليته أم في مسألة رابون نخوا وانا قلت له ما لا خزنوي خوين كان نواد هاونوي هفدو كوشن ويمشن وميج أميرونن نا أم زانن تشي بوا أم زانن تشي خطر شيخ معشوق مع شيخ معشوق هذا شوروبا قالك خبات كر منصورة هشكرش ليلة وضحاها وانا دكين هفدو خط أحمر بلي مش كان من دلال كلامك